nekoliko alima. Znači, za idžtihad je potreban ambijent slobode, okvir, dakle, kulture i države koji će omogućiti, dakle, idžtihad. I to je tada zaključano i od tada mi propadamo. Punu 1000 godina mi propadamo. Čak i to što se dešavalo u nekim drugim segmentima uspjeha, recimo, pa tada je postupno padala Andaluzija, pojavilo se Osmansko carstvo, ali ono je bilo par excellence vojno carstvo. Ono je bila vojna imperija, da, muslimanska, i postigla ogromne rezultate na vojnom polju, na polju arhitekture, na poljima materijalne kulture. Međutim, ne na poljima duhovne kulture, ne na poljima nematerijalne kulture, tu smo ostali minimalni. Tu je bilo na nivou do medrese, do nekog vakufa, i tu smo bili na minimali. To je nešto što je, recimo, naša zbilja, i nikada poslije toga više nismo uspjeli da se oporavimo. Nažalost, na globalnom planu, ni sada. I sada imamo, dakle, krizu na tom nivou. Šta je problem? Problem su dvije ključne vrijednosti. Dakle, znanje i etika. I to znanje i sloboda. Znači, tri u stvari. Tri problema imamo. Znanje, karakter i sloboda. To su tri ključne stvari u kojima smo mi pali na ispitu. Pali smo na ispitu znanja. Evo, danas vi, recimo, slušajte predavanja velikih šejhova, u svijetu i kod nas čak, i u Leme. To je jedan tako posan skolarizam, to citiranje ajeta i hadisa posno po milijardu puta, to okretanje 52 hutbe za godinu, pa opet, pa onda sve isto, to je tako besoka, tako neprivlačno. To je, mislim, jedan fenomen tupljenja tako svježe i oštre i jake Božje riječi. Pa mi smo jedina civilizacija koja ima autentičnu Allahovu riječ u rukama. Ali znate kako se mi ponašamo prema Božjoj riječi? Kao mutavci sa kompjuterima, kao ljudi nedorasle svijesti sa tehnikom, koji ne znaju o tome ništa, i mi tako, kao kad bi, ne mogu više reći djetetu, jer sad djeca znaju sve o kompjuterima, nego nekom potpuno malunom dali neki najskuplji laptop i on bi ga doživljavao kao ukras, pa bi ga tako mi pakujemo Kur'ane, ukrašavamo, kačimo ih gore, čak ih i učimo čitajući, ukrašavamo ih glasovima. Čak i kad ih dersimo, ali mi imamo između nas i Kur'ana časnog, između muslimana i Kur'ana časnog postoji perda, postoji zid, kao između dva mora. Susreću se, a ne miješaju se. Mi se sa Kur'anom susrećemo, ali mi se uopće ne miješamo. Znači, mi imamo tako tu jednu pregradu da ne uspijevamo da se napojimo sa Kur'ana časnog, jer sve je to neka forma, sve je to nešto, neka inercija i tako dalje. Slušaš to predavanje, ti vidiš da 90% tih predavača to radi službeno, da tu nema sklopa svijesti, emocije, da tu nema inspiracije za ranjanja u dubinu tog ajeta, u dubinu tog hadisa. A onda kod kog nađeš taj talenat znanja, onda se razočaraš na karakteru. Onda vidiš da je on tezgaroš kome plati neki režim, on je veliki šejh, veliki doktor, veliki alim i tako dalje, ali ti vidiš njegovi stavovi su svi skrojeni po mjeri nekog režima, neke politike, nekog darodavca, nekog sponzora i tako dalje. Nažalost, sunijska ulema je pala na ispitu.